بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيح جلبة الدبه من يتي الله تبارك وتعالى الله سبيد أودو سوما ودي ليرو مكو وكانكو الله سبحانه وتعالى فودي يوبو غولندو دو ليرو سوما e korka ko golla e mum, e dewe ko golla e mum, e juulugol ko golla e mum, e qur'ana ko janga e mum, e sadaqaji ko itta e mum, e jokkereji enɗan ko feƴƴi e mum. E yettimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo nemaji makko timmuɗi, mawnuɗi, ɗuɗuɗi, ɗi kontotako. O wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. hay son eɓɓi kontugol nemaji allah ɗin on wawata ɗi moftude, on wawata andude ko ɗi jelu, on andata no ɗi ɗuɗiri, on wawata andude total majji. ɗum ɗon ko nema wonande tagawre nden. ko ɗum waɗi nemaji allahu subhanahu wa ta'ala ɗin ko ɗi ɗuɗi kon o wiyen jarnumo weltano ɗenmo o ɓeydanayi وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يتيم كانكو الله تبارك وتعالى إدين ما جمكو دو سبحانه قول إن سوما يواد أليور من ويميري ينكدي ينهورون في قد بيرن براجي. ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بلاجو أم بيدوتو كلول الله سبحانه وتعالى سي أم هوري بايلكو بلت أم بيدوتو كلول الله ونande neɗɗo horanɗo fi Allah, waɗiri gollangal fi Allah, waɗiri fi yo Allah welto, o ɗaɓɓa yo goɗɗo go welto. Aray kadi yen andu nduɗo lewru suuma e hindu mawni, hindu teddi ka allahu jooma. nduɗo hino mawni, hino teddi ka allahu subhanahu wa ta'ala. imo foddi en baraji ɗuɗuɗi e nder mayru. ko ɗum waɗi nene Aisha radiyallahu anha ɓe maaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam laatino ino itta sadaka, kono ko ɓe ɓurayno ittude sadaka ko e ndur lewru suumaye. e kadi nduɗo si ndu hewtino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe daditotono, ɓe haɓɓito ha moƴƴa fi rewgol Allah, ɓe woɗɗito sonnaɓe maɓɓe ɓen, ɓe naafa, ɓe ɗuɗɗina, ɓe toro Allah, ɓe janga Qur'an. haray iɗen andi ɗum ɗo ko hunde mawnude nde tawata neɗɗo fo neɗɗo hino duwa etade o jokka ɗum ɗon fi yo heɓu moƴƴere nden ka darngal. nene Aisha radiyallahu anha ɓe maaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ufinike, ufino ɗi e maɓɓe kadi ɓe nguli maɓɓe ɗin. oɗo sappo sakkitore no jeeya e mum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɗaɓɓitiri sappo sakkitore ɗen laylatul qadri on ufina gongol. e andi ɗum no tabite e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. wano nene Aisha radiyallahu anha fillori non, wano tabitiri kadi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama naafugol ngol kadi. nelaɗo maki man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. kala horuɗo suuma e wondude gondinal e tama yoɓoyede ñande dargal, o yaafante dunubaji makko feƴƴuɗi ɗin. nelaɗo maki kadi man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. kala dariɗo kadi juuli naafani allahu subhanahu wa ta'ala e nder ndu suumayeru ɗo, allah yafantomo dunubaji makko feƴƴuɗi ɗin. ɗum ɗo kadi ko noone goo e ko honno wiyete laylatul qadri on ɗaɓɓitirte. eɗen andi laylatul qadri on ino wiya jemma goto si a hawrodiri e makko no ɓuri ko rewata allah e duuɓi 70 e duuɓi 3 e lebbi 4. ɗum woni lebbi wulure ko tawata hara laylatul qadri ala e mum. gan neɗɗo on heno duwa wakkilade, o dadito, o haɓɓito ha yora, o rewa allah subhanahu wa ta'ala e nder ɗe balɗe ɗo.
bela jo Allah yurmemo yafanomo yawtanamo dunubaji makko ɗin jaɓanamo kadi golle ko golli kon aray hiɗen andi nene Aisha radiyallahu anha ɓe sonnaɓe nelaɗo heddi ɓen ɓe ufinotono ko ɗum nene Aisha maki nelaɗo ufinike ufinodi e makko sonnaɓe makko ɓen haray yen andu dewe ɗen hino ɗuuɗi wano woniri noon kadi ittugol sadaqa jonna miskinaɓe Allah ɓen okkora ɓe ɓe ñama ɓe yara huntina ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki kala huntinɗo goɗɗo aray himo mari embere baraji ko on ɗon heɓi kon ko alda e a ɗuytanede an ɗum ɗo fof si tindini ko tindinta ko moƴƴere hewnde wonde nden e nder suumaye on haray neɗɗo yo tinno o wakkilo o ɓannita ɓeygure makko nden fiyoɓe rew allahu subhanahu wa taala kadi qiyamul layli on wona hunde mettude fi nde satta yangi ala e mum tampere ala e mum o waɗi noon hiɗa wawi yahude ka juulirde naafoya ton naafida e naafoɓe ɓen hunjiɓe qur'ana faamuɓe deftere Allah nden e sunna nelaɗo on naafida e maɓɓe fiya heɓu baraji ɗin joni noon si tawi an noon a wawata yahde naafoygol ton hara juulirde nden no woɗɗi a wawata yahude rewoya Allah ton konno gerdata o ya naafo ka suudu ma ella ala e mum si tawi noon ko an ko a sonnajo ɗa wawi naafude ka suudu ma naam ɗa wawi naafude ka suudu ma si tawi noon ko a duhiɗo ɗa wawi naafude ka suudu ma naam ɗa wawi naafude ka suudu ma antum joni noon so tawi ko an e ɓeygu ma e ɓiɓɓe ma ɓen ɗo wawi naafidude no wawi ɗo wawi naafude ka suudu ɗon no wawi joni noon so tawi min ko boutique mi mari ila yeeyude ɗon kikiɗe yoni mi fermi boutique an o kono min ko ka boutique ɗon mi walata na e suudu go'o mi waloyta ka boutique ɗon mi walata no sella ka mi naafa ka boutique an ɗon ɗaɓɓita ɗon laylatul qadre no sella ella ala e mum ɗa wawi naafude ɗon tawi woni a heɓali feere no yayra ka juulirde hiɗa huuli wota place ma on bonne ɓaawo ma yimɓe ɓe ƴetta makiti ma on ma jawdi ma ndi yaada e mum fiyo haqqille ma ɗen jooɗo nokku gotu fewta julde nden hiɗa wawi naafude ka place ma par ce que hino jeeya e sartiji julde nden nde ittata kala hunde ko tawata ɗo sakkotoma e waɗugol haqqille ma ɗen e nder julde nden joni noon si tawi yahugol ma ngol juuloya ton hara distance on no woɗɗi an ka wonɗa ɗon wona sécurisaki hiɗa huuli yaltugol tum bandi attaque hiɗa huuli yahugol ka juulirde tum bandi ara fusa boutique ma on a wawi juulude ka boutique ma heɓa kadi baraji heɓa kadi laylatul qadri on inchallah harayna ko metti fi joni noon so tawi hawri min mi yeehi naafugol mi darike seeɗa kono mi ronki miɗo wawi jooɗade naam miɗa wawi jooɗade ellala a wawi ɓannude jullere ma nden joɗɗa naafida e wonɓe naafude ɓen heɓa kadi baraji ɗin hay fi mi ronku tun na koyde an woni e muusude no wawi ka jooɗoɗa fowtoɗa naafida e maɓɓe seeɗa sa satti kadi immoɗa kadi daroɗa kadi juulida e maɓɓe kadi seeɗa sa ronki kadi jooɗoɗa kadi juulida e maɓɓe kadi seeɗa heɓa baraji ɗin haray onti ko yo wakkilo yahugol makko noon ka juulirde no moƴƴi sabu ko ton o ɓurata heɓude courage fii darodugol e juuloɓe ɓen sabu ɗon a naray daade façon ji janngoɓe qur'ana façon ɗannuɓe façon ɓowrimɓe façon hunjiɓe façon donc si a juulude ton hara iɗa mari courage sabu hara iɗa reeni yimɓe ɓen hiɗa wonde yimɓe ɓuyi ɓe wonɗa e naafidude ɗon hara hiɗa courage i ɓuri siko antum kono siko antum kadi si a juuli a heɓali feere yahugol to a heɓa e baraji ɗi joni noon hihi min ko Europe mi woni min lan gollude lan jetta golle kam woni e gollude ɗon mi heɓata feere hotugol ka suudu ko jemma mi woni e gollirde joni noon heƴantalan kadi naafugol juutina kono noon somi faalama naafude wano darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi mi waway naafude ɗen ɗon hara ɓittinali lan hara bonnali lan golle ɗen hara mi yaltinaka kami gollata ɗon
ene kon ɗum wasiɗollan ko wasiyaɗa ko ya juulu darɗe ɗiɗi salmina si tawi ko ɗen ɗon tun wawata heɓude feere mum juuluɗen ɗon tun salminade waɗa witiride ma nden continue ɗa golle ma ɗen ana fi jemma ana fi ko waɗi noon ko ɓerɗen darɗe ɗiɗi ɗon heɓuɗa feere sabu si a nangi waɗugol ɗon 4 ma 6 ma 7 ma 12 no wawi wonde golle ma ɗen bona ka nder suudu ton no wawi wonde siko nawnuɗo aynuɗa o faɗɗe ma o nawnita ma o nodde haray mo haton jine ñamugol ma o nodde hara mo haton jine sansanede ko watti ko ma mo haton jine ɓannanede po ka o humtata haaju makko an noon ko a ƴettaɗo golle sa nangi ɗon e naafugol ɗon juutina on ɗon ɗaɓɓirima ɗum ɗon o heɓali no wawi ka ɓe yaltine golle si ɓe yaltinima golle haray a perdi ka gollata ɗon sa a perdi ka gollata ɗon a heɓata ko ñaama julde farilla nden leno landi ya ñaamu fi ya waw darade a heɓata ko wattuɗa julde farilla nden leno landi nde heɓata conci ko wattuɗa a heɓata ka waloɗa ko waɗi noon a heɓata coggulu wasima o a heɓata ko yoɓira honno wiyete e bilji ma jokkuɗima ɗin a heɓata feere majji waɗi a yaltinama golle a yahay joni bancropt hande kadi a ɓittike kono si tawi ko darɗe ɗiɗi pette heɓata feere mum haɗa juuluɗen darɗe ɗiɗi salmina continue a golle ma ɗen a naafi hay goto ennatama naafali ɗon jemma ko ɓurduma ko darɗe ɗuɗuɗe kono an kadi a naafi fi kala ko salminago woto petto waɗɗa sabu ko on alhaali ɗon fewnduduɗa ko ɗum ɗon heɓata feere mum fewndo on saayi ɗon ko Allah wi ko fattakullaha mastatatum hole Allah embere no wawirɗon noon e hoore ɗum kadi julde jemma ko darɗe ɗiɗi fuɗɗorte nelaɗo ma ke salatul leyli mathna julde jemma ko ɗiɗi hiɗa wawi wadde ɗiɗi salmina watta kadi ɗiɗi salmina si tampere mettima watta kadi ɗiɗi salmina si tan no ɓeydanima kadi watta kadi ɗiɗi salmina si tawi tan on kayno ɓeydi watta kadi ɗiɗi salmina ko noon wonɗa e waɗirde ha ka ronkuɗa o ma haka tan on accuma o yondinora ɗum ɗon kono wona yo on tigui aamu wona yo aamu wona yo innu qiyamul layli on ko salminagoji 4 darɗe 7 ma qiyamul layli on ko salminagoji 5 darɗe 10 joni noon min mi wawata heɓude ɗen darɗe 10 joni ɓay mi heɓata ɗen 10 ɗon yomi accu ɗon hara mi juulali o woy ko ya juulu haysi ko darɗe ɗiɗi pette heɓuɗa haysi ko ɗiɗi petto wawɗa salminde nder jemma goto juuluɗe Allah no reeni anniye ma on Allah no reeni faale ma on Allah no reeni alhaali ma on Allah hino andi hiɗa wawayno heɓude ɗeɗa kono moodi a wawaliɗe heɓude sabu eta ka wonɗa ɗon e alhaali mo wonɗa on e golle ɗe jokkuɗa ɗen e angal cellal ko wonduɗa kon e tam ɓittiɗo mo wonduɗa on e voyage ko wonɗa e mum kon e alhaali be alhaali mo wonɗa Allah hino andi ɗum ɗon joni ɓay Allah no andi ɗum waɗu embere ko yadata e état mo wonɗa on ala sabilil misal si tawi goɗɗo no voyage de imo wawi juuɗude darɗe ɗiɗi pet wanni yo ko qiyamul layli an on ni o heɓay baraji ɗi yo eto tun e nder balɗe 10 ɗen hara o diwali ñande wotere sabu na hon ɗum hatta o diwa ko waɗi o anda no gasa ñalande nde o diwi e mum ɗen ko nden ɗon qiya on no ko nden ɗon laylatul qadiri on ari e mum ko nden ɗon laylatul qadiri on ari e mum o gasa nden ñalande nde o wino yo diw ɗon ko nden ɗon ñalande ɗon laylatul qadiri on ari e mum ko waɗi noon laylatul qadiri on sottay e nder balɗe 10 ɗen joni on tigui yo eto o heɓa ka kala seeɗa joni so tawi noon hawri ko sonnajo on tu woni ka suudu kanko e fayɓe makko ɓe won ton modi makko yeehi juulugol kanko noon o yahaali mo wawi nafude ka suudu makko ɗon mo wawi joni si mo mari toon pay kunkun duuɓi 10 15 12 haɗa pay kunkun no wawi janngude seeɗa mo wawi hikkinde kun ɗon yeeso kun naafinaɓe no wawi ɗum ɗon fof no sella eko wawi naafinde ɓe ɗon yer ko ɓe wawata tonude wo ene joni noon min miɗo andi woɓɓe somi yeehi ka juulirde haray ko hunjiɓe qur'ana tu wonto ɓe hunjoto ɓe julna
woɓɓe goo ko qur'anare nden juulirta nde fof woɓɓe goo si tawi ɓe ka suudu haray ɓe fonta e qur'anare nden ɓe janga ɓe juulira joni noon min si tawi min mi ɗanna ɗum ɗon ɗin corteji jani e kadi min mi hunjaaki konno min mi juulirta ko juulirta ko ya juulir embere ko wawɗa kon Allah wi ko faqra'u ma tayassara min alquran jange ko ne wani on kon en morde qur'an o wi kadi faqra'u ma tayassara minhu jange ko ne wani on e mayre ko donc ɗum ɗon jangata joni ankade ka min komi hunji kon fof ko girande ma ara'ayta alladhi yukadhibu biddini suratul mauna ha hewti suratul nasi ko ɗeɗo tummi hunji joni hi la wawi jangude ɗeɗo tummi juulira no wawi haysi ko qul huwallahu tun hunjiɗa haysi ko falaki tun hunjiɗa haysi ko suratul nasi tun hunjiɗa haysi ko inna atayna tun hunjiɗa hiɗa wawi jangirde ngol ɗo fillitoɗagol e julde nde fop mayre janga fatiha ka darde aranere janga inna atayna immitoyoɗa janga fatiha ka darde ɗimmere janga inna atayna salmina ƴettoya kay darde ɗiɗi goo ka fatiha ha gayna watta cortewol ngol wawɗagol artoya e darde ɗimmere nden janga fatiha ha gayna watta cortewol ngol wawɗagol yara noon ha timmina tawiyoɗa salmina a heeɓi julde jemma nden joni noon min haray mi lannali qur'an o ɓeeɗa noon no jangude qur'anare nden fof donc haray min miɗo mari ɗon suno haray suno ngo marɗa ɗon ngo ko tawde an a hunjaki qur'ana fof tawde a wawata qur'ana on fof haray ko gon suno ɗon marɗa amma baraji julde jemma nden a heɓayde sabu na honɗum sabu ko embere ko wawɗa kon wonɗa e jangude ko honɗum haɗaɗa ko haɗaɗa kon ko haɗaɗa kon ko honɗum haɗaɗa ko haɗaɗa kon ko jangugol qur'ana corteji ko a wawata yaha janga bonna jangin on ɓay hiɗa faala jangude buy wona sartima janga buy kono haysi ko seeɗa heɓuɗa anniye on laɓɓinalngol Allah ngol e gollugol sayi ka duwa gollede ɗon gollira no nelaɗo golliri noon ko ɗum ɗo woni plus important e gollal ngal sa jangiɗo qur'anare nde fop kono sella haysi hara a fontu ko bakka to tanginiɗa heɓugol wona baraji ko ɗum ɗon duwaɗa wattande ilay mum donc on tigi yo jango embere ko wawi kon wona obligatoire kadi wona farilla wona forcé degré ko ma fuɗɗoɗa qur'anare nden kande fuɗɗi ha nde lanna nafirande nde fof wona farilla wona sarti na obligatoire ko ɗum ɗon noon ɓuuri moƴƴude ko ɗum ɗon noon ɓuuri labede ko ɗum ɗon ɓuuri fottude ɗum ɗon ɓuuri marde baraji kono ɗum ko wonande aade wawɗo sa wawata haray ko ya jangu embere ko wawɗa kon etoɗa kon ko wawɗa ɗon tawa ɗum ɗon hiɗa sellini ɗum ɗon no laaɓi janga ɗum ɗon julnira ɗum ɗon hoore ma julnira ɗum ɗon jama on haray ko ɗum woni ko haani kon haray kadi janga embere ko townata kon hara a juutinali darɗe ɗen ha tawata tampinte janga ko hawri ko townata kon yaha waɗa ruku'u waɗa sujudu tayyoɗa salmina immitoɗa tuma heɓuɗa darɗe ɗiɗi ɓe tayyoɗa salmina immitoɗa joni noon hihi si tawi noon woni ko sonnajo haray mo fiili kanko o wawata juulugol haray ko onno gerdata yo jangu du'a ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamirno nene Aisha radiallahu anha yo jangu kon allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni ɗum ɗo jangata jokkindira fewndo on zamanu ɗon joni noon hi si tawi hawri noon neɗɗankewno nawni ara mo waali ka hôpital mo sukkana fiiluji ɓanndu makko num fof oɗo ko honno juulirta haray ko landoto ɗen est ce que himo wondi e hakkille makko ɗen hara o yaha koma mana o faɗɗaka si tawi himo wondi e hakkille makko ɗen haray ko yo juulu e alhaali mo woni e mum on o andintine leere juulugol yoni o juula ka o waali ɗon joni noon so tawi woni o salligaki so salligaki ko yo taame si tawi noon woni o wawata tamade ka o waali ɗon haray ko yo juulo e alhaali mo woni e mum on o fattakullaha mastapatum ole Allah embere no wawir ɗon noon kono yer ko wawi o ko yo waɗu ɗum e mana simo wawi salligade ko yo salligo simo wawi tamade ko yo tamo simo wawi darade ko yo daro juula si o wawata ko yo jooɗo si o wawata ko kiri salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jamb koni nelaɗo makiri juulu haray ɗe ɗari sa wawata juulde ɗe ɗari jooɗo haray juulu hiɗa waali kono koye alhaali mo on tigi woni wo o juula e on ɗon alhaali sina hara haqqille makko ɗen no yahi si tawi noon imo faɗɗa ma mo feeti haray ko ha haqqille ɗen arta andi donc haray on tigi yo eto o heɓa qiyamul layli on o heɓa baraji ɗin si tawi kadi on tigi no mari feere on tigi ara makka ga waɗa umra elaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki waɗugol umra e nder suumaye no fota e hajjiduɗo e an hara ko min ardi hajju on komin woni e yamirde ko hajjete kon e noone no hajjirte noon on tigi no yewtiri ɓawan komin woni guiddo elaɗo ko noon makiri on tigi si heɓa e feere yo ƴettu visa o ara makka ga o waɗa umra o wango ka suudu kaba o yaha safa e marwa o fembo o waɗa askar o janga qur'an o yiya kadi goɗɗum o yiya yimɓe moƴƴuɓe yimɓe laaɓuɓe reedu yimɓe ittoɓe sadaka o janga goɗɗum e ɗum o heɓa expérience keso o anda jawdi ndin fuu ko o mari yawmal qiyama ko ndindi o financier fi Allah yimɓe goo no sikka finance gol jawdi ndin e nder islam on koko lannatandi lannatandi Allah subhanahu wa ta'ala marante ɗum hendoyoɗa baraji ɗi yawmal qiyama kono so tawi woni neɗɗanke on huuli finance gol ara nderera ko yangimo seydina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu koye ɗum ɓe finance uno ka nder dina ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ma darra Uthmanu ma faala ba'da al yawm lorrata seydina Uthman kala ko o waɗi ɓawo hande o waɗu ko faala o hatta o natoya aljanna o fiyon num ko saabu ko finance kon ka nder dina l'islam fota jon noon an sa huuli finance ugol ka nder dina l'islam fiita jawdi ma ndin lannu haray kadi ya andu ko ɗum wonano e ma kadi yawmal qiyama ko yer ko wannoɗa kon ka fi Allah tun hettoyta ñande dargal haray ko wannoɗa kon fi Allah ko ɗum ɗon tum hettoyta ñande dargal kala ko ñamuɗa ɗo yarɗa ɗo wattiɗa ɗo darnuɗa ɗo doguiɗa otoje waɗɗa weeli e foti ɗum ɗon ko feere ɗum ko moƴƴagol e ɓandu mum ɗum no amma si tawi koko hettoya yawmal qiyama koko finance noɗa kon e fi Allahu subhanahu wa ta'ala hara yo on tigi wakkilo o dadito o andita o suma e ɗo ari oɗo kadi yeehi yo wonu mapa makko hande tawsi Allah jaɓanimo gollal ko golli ko gila ñande goo suumaye ha hewti ɗo
yo wonu mapa makko ɗum ɗon yo ɗum aanimmo yo ɗum sunimmo yo ɗum mapinmo wona kadi e miijo makko si tawi Allah wurnimo e ko heddi kon ɗo immorde e suumaye on taw si Allah no hoddiranimo gollugol ko heddi kon no Allah faalira noon taw si o golli ɗum kadi si Allah jaɓay yo ɗum wonu mapa makko yo ɗum wonu ande makko yo ɗum wonu suno makko wota onti jogo confiance 100% wondema Allah jaɓanimo dewe ɗen kono noon wota onti kadi o sikkito mana o waɗana e ɗiɗi wondema Allah jaɓantamo koyo waɗu ka haqqille makko wondema si o waɗi ɗum ɗo no nelaɗo yamiriri noon imo tañƴininde Allah jaɓi si o waɗi noon kadi ha o gayni o hula wota Allah ruttitu ɗum ɗo e makko salo ronka ƴettude mana ko yo wuuru baynal khawfi war raja ko yo wuuru hakkunde kulol e tama e tañƴinare e jortagol wondema Allah jaɓay ko hakkunde ɗo wurata ko ɗum ɗo watamo wallude fiyo moƴƴin gollal ngal haray musidɓe julɓe tedduɓe onti yo eto o ekkintina ɓeygure makko nden dewal Allah subhanahu wa ta'ala jiwɓe makko ɓen sukaɓe makko ɓen yo eltuɓe mum yo eltuɓe rewgol Allah yo eltuɓe horugol suumaye yo eltuɓe juulugol jemma yo eltuɓe tottugol wagutuji Allah ɗin kono a yiyay ɗo sonnaɓe goo hara ɓe wondi e jiwɓe maɓɓe hara ɓen jiwɓe ɗon ɓe hellifanoma ala mandeji kelle fuye yaltino e maɓɓe ɓe jooɗoda e maɓɓe ɗon hara ɓen jiwɓe horata suumaye jonnon ɗen andi ala mandeji kelle fuye ɗin ko yaltugol wano leeɓi ley narki e yaltugol wano leeɓi la ɓorɗi e hoyɗitagol e fiila e sonnajo on ɗi ko ala mandeji kelle fuye ni joni noon si woni a yaali ɗiɗo e ɓiɗɗo ma few haray ko honde sa andata o hellifama ko so timmini duuɓi 15 ka o heɓini duuɓi 15 wo haray hande kadi kala ko waɗɗima kon an immorde dewe waɗɗike mo kanko ɗum noon o woni gorko o woni sonnajo joni noon si tawi an a jooɗike a wersindike ɗum hiɗa innamo ɗo yo waɗu humere e tala waasi e ɗowtitere balɗe tati pette e nder suumaye on o horata haray alhaali makko on noon eko feƴƴi kon e suumayeje ɗen fof konno gueɗata haray onti yo wakkilo o rewa Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴina o toro Allah yo Allah jaɓanmo golle makko ɗen yafanomo bakatuji makko ɗin haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗen daro ɗo machiyatillahi jalla wa ala en aroya e nden nde tampere meto ye wo kadi yewten fi zakatul fitre mana etugol muɗo ngol hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam nene goto mo on Isa Sall mo pita wareya leymiro wondo Arabie Saoudite makkatal mukarrama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh